sumak pacha inti tayta achi hupan paypak raymi chayamujushkamanta imashinalla kana hupankichik tukuy chawkunallata aliguman kashpaka ali pachami kapankichik alishamish kawkuna kana hupaychik runa llaqtakunapak kawsay rikuchik antagoman kay wasapipi rimak yanapaq Rafael Pérez Anrango kapani kay Cotacachi kitipi kana hupanchik Imbabura markapi mama llaqta Ecuadorpi tukuy kay allpapachapi kawsawkunaman riqsi chipankapa Cotacachi hatun wasipi runa llaqtakunata ñawpama pushakunawan hatun tandanakuy paktariripan ari kaypaka kay chipashkaq Cotacachi runa llaqtakunapak hatun tandanakuyta ñawpama apaq mashiko Marta Túqueres kaykunapi paktalla katipashun. Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a tu canal Runa Llaqtakunapa Kawsay, la vida de las comunidades. Estamos en la ciudad de Cotacachi, provincia de Imbabura del Ecuador, para que conozca todo el mundo. Aquí en Teatro Municipal de Cotacachi va a realizar asamblea comunitaria, invitada por la compañera Marta Túqueres, presidenta de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi, UNURCAG. Esperamos que nos acompañen en esta asamblea comunitaria. Imashinalla alichishi imashinalla ñukanchik masiku llaqtachamujupanki Iltaki llaqtamanta alichishi masiku imashinalla Evelyn alichishi shinapacha runa llaqtakunamanta shamunajupan tandanakuypi rimashpa uyashpa yalishpa kapanapa kay hatun punlla integraymi ña chayamujupashkamanta runa llaqtakunamanta ñawpama apaq mashikuna ña kayshina chayamushpa kanajupan rimaykunata paktachishpa kapanapa. De esta manera, autoridades indígenas de las comunidades de Cotacachi reuniéndose aquí en Teatro Municipal para dialogar sobre Fiesta del Sol Inti Raymi Hatun Punlla. Tayta kabildukuna, shinallata capitanes, capitanas, ñukanchik llaqtakunamanta kay Cotacachi, ñukanchik hatun tandanakuy ña kaypi shamushkakapanchik tukuyllakunallata, shinallata municipio comanda, policía comanda, salud, jefatura política, y shinallata ñukanchik UNURCAG Cabildo Centralmanta tukuylla kayma ali shamushkakapaychik. Kunan tandanakushpa karipanchik, ña ñukanchik sumak takikuna, shinallata ñukanchik tushmikuna ña shamushkakapan, shinapash UNURCAG ukumanta kikikunawa kaypi ali ukunata yuyaykunata hapishpa, shinallata sumak ima ukunatapash kaypi rikurishpa rimarishpa kankapash hamupashkanchik. Chaygumanta ali shamushkakapaychik shinakallaripasunchik tandanakuykuta. Imaspata kay hatun raymita ñukanchik tushushpa rikuchipanchik nachu kay Cotacachi. Pero shinapas Joaquinpika kutin ninapas mutsurishkakan. Chaymanta shawta kay Cotacachipi ñukanchik mana puntakunaqa nishkanchikmi como San Juan, San Pedro, Santa Lucía imanachu. Sino que ashtawanpacha nishkanchik kay ñukanchikpa celebración o ñukanchikpa hatun raymi kakanmi Pachamamata rikushpa, tarpushka ukunamanda, grano ukunamanda, entonces kachayka shumi nishkanchachu. Entonces chaymanta kay Cotacachipika yakipamanga Quichuapi pachurashkakan como inti raymi nishka. Pero shinapash kaypika nishkanchik mana inti raymi, tal vez tukuy killa kan inti raymi, pero chay chusku punllakuna tanto ichinallata kay warmikunapa wawakunapanchik tukuylla kunaka kanmi hatun punlla, chaymantami hatun punlla nishpa churapashkanchik. Hatun chusku hatun raymikuna tiyan watapi nachu. Watapi charipanchik lo que es Goya raymi, Pauca raymi, Capac raymi y Inti raymi nish. Y kaytaka cada comunakunallata kunamepash ashtawa shinchiyachinakush nishpalla kay comité central paykunallata kay muyu raymita ranachu. Chaymi kan kay Goya raymi ukupi rikushpa. O nishpashu comunakunaka Capac raymi,
o aquí una que hay pauca raimipi nacho. Entonces, guaita sisa raimi, shina shukshuk chishkakan. Hay hatun nispa celebración de kamana, pipas institucionalizadas que kanakan nacho. Kaita katu kuija, wasi piña, mamakona, wawakona, nya wambrakona, pas nya shuyana hunchikaita. Na shuyanchi nispaja pipas, yokanchita kashnami raimita ruranakangichi, kashnami shinanta kana. Nya tsara unya hukupinya, mastejora tanya kutana ko nya aswa okundashina, entonces mana kai raimi kunaka yokanchipaka institucionalizado ka mana kancho. Ishina kanaka, porque pamanga imata pasa institucionalizado pika. Bien, apropiación como institución, recum una caspaka, yokanchi siempre shuyanchi como su presupuesto. Entonces ya hay con la camana tiana can nacho. Solamente que hay prima mi sham pascanchi yokanchi payui tallata churangapa nacho. Que hay más teme toma de la plaza. Imita roranchi que inti raimita. Porque que prima sha recupanchi indita ita nacho. Chopi pichuras yokanchi alpa mama shinna muyo. Pero hatu recurin nacho. Chay manda yokanchi kaitaka como inti raimi porque chay piña sarao konanya emastemi chakin chaypi yokanchi chakichinchi ya sarao konata. Una carruranchi imashani koparkanchi kai kamana kanjo claro punta konaka tuku celebración una villata santo konata churashkakan. Chamana mi konagama San Juan enchi porque chay cargas nispaya maipi punta sitios sagrados o huacas nishkakonatian carga chaypi kimachu nagarka shu santota o manakashpaka iglesiata nacho. Igual kai kuiko chapjat chaypi chay islote konapi diago shu virgen maijan rico pascay nacho kai virgen de Lourdes dice tu cuidado pe mishinakan bien churan shu santota una kashpaka shu iglesiata pero shinapa yukanchi pa yuyay o yukanchi pa kutin cheta tu kuya tanda na kushpa churashkanchi yukanchi pa yuyayta nishkanchi mana kaika San Juan kaika nya hatun punche y chaymanda yukanchi ka kunangama que toma de la plaza simbólica tapashinapanchi. Chakarima chemuyo raimi manda tarpi manda pacha nya kashari. Entonces que kai pacha kuna pika rekunchi nya fanga kuna tanya kuchuna, parvana, cosechana y chayhipa minya inti raimi taka toshuna. Pirshina pas tauka wambra kuna nya kai kuna taka kungana hunchi. Tal vez yakta kuna pipas yana fanga tapas parvana cho. Nya shuku na pundaka pangata parvashpa nya chay pahipa minya tushunga pakanya yukshinakari kunambika chay kunapas asha nya chinga china hanchi celebración ñukanchika imashaninchi kay tukuy hatun raymitaka kallarinchi mari shu hatun baño ritual wanacho tukuy llaqtakunapillata charinchi imashankanchi waka nishkakunata shu o sitios sagrados kunata chaychari ñavigukuna, yaku ñavigukuna, fakchakuna, nacho, tukuy como una picharich. Entonces chaypi ruranchi kay baño ritual. Y más porque ninchi que aya kamana kancho nacho como diablo. Chamanda es aya katichu nacho. Chamanda pugyo aya nacho. Pugyo aya. Chayta ihipama ñakuti wasi rinchi. Nacho imata punta mama kunambi miñana casi wasi pichay contapshanako nacho. Wasi pichay rangarka ula ayama pagashpa nacho. Chayka ula ayama imata wasi tatukuchpaka chay hawa imastimi chay teja chay. Chaypi kanikarka chaypi mi ula ayakatiajo. Entonces chaymanda wasima yaykushpaka ninchi tal vez wakinbika energía ka ninan shinchi o wakinbika ali energía wasi unchari porque chaymanta wasi pichay tapshina ulay y inti raymi pipas tukuy wasi rinchi. Chaymanda mi imastimi kay hata la bola en español nacho chamdam hola hola chayka rikchachina hunchi wasin tukuya imasta chay aya chay espíritu kunata rikchachina hunchi y yokanchipas paikunawan pacta kanchi nispa nacho familia tapas y sinallata wasita entonces que ishkay aya nacho pugyo aya wambas ñakanchi kay wasin rikchachika aya wambas y por último ña kay kotakachika kay kunankuna como kay iglesia kakarka pundaka su centro ceremonial, ¿ya? Incluso que una histórico pues su kay panteón o cementerio ni chichinapas karkanacho. Entonces chay tukuy kunatama ñukanchika
que hay como sitio ceremonial con acá, entonces espíritu pastiana, espíritu o aya o sama, y más aquí que una rimas propia. Entonces, chaimanda mi toma de la plaza Takashina. Pero además de eso, pues es simbólico, político, pues Ñukanchi charinchi nispaya ya como fecha con esta churrasca, guagua punjawa kallarinchi nacho. España wasin ya toshushpa kallarinchi ya churu kuna uyarijo, ya shonding kuna uyarijo, ya kai punja kuna kawaira pues ya shinji tawaira huku kunacho. Pero china pues ya que toma de la plaza Chaypaca kallarinchi mare guagua punjawa, 23 de junio guagua punja, Chaypaquipa 24, 25, 29 y 30, Chaytucuya Canjatun punja, y por último Tocuchinchi 1 de julio, lo que es Warmi punja. Entonces hay con la canina mutzorishka acá, porque hatun energía tiene, o hatun sama y que público. Entonces se manda Warmi kunapas, pai kuna, aunque toda la celebración can, pero pai kunapas su punja, hatun punja ta pai kunapas chari. Mi kamana kanjo nyukanchi kai kota kachi pi hatun punja ka, tushu y kana kanjo nispaya guitarra kunawa o bandolin kunawa shinak, o armi kunar nacho masas paka pareja y maganato sino que caiga can flautawa rondín nacho y más mata chais nato shunchi porque si kiki una sola nispaya chorangichi tono flauta tayanga shupunja kona una punchentero yanga porque no voy a tianga nacho pero caipika como conectar en la junchi alpa mamá entonces chu nina hatun samay tian chay samay mariño kastaka shinji achijo pero naño kanchipa sino que tukuy tanta nahushka hatun samay nina fuerte samay nacho entonces que chay manda ño kanchipa tushu y kakamari nacho shina chakita imashanchika pika zapateashpa nacho o jazz tuas nacho o imasha rayo cuinta entonces chay manda acá lo que es flauta pues más tukuy cultura kuna más kashkaka su chayangapa nispa su o más kangapa lo divino ya entonces ñukanchipas como cultura chaytallata shinanakunchi entonces bailangapa nacho bailas para hay movimiento con acá danza guerrera acá nacho o sea shinji kay zapateahuika mana kan imashananchi alilla o baila con acá sino que zapateanchi shinjita chakita churanchi tulanchi ya entonces que chay mari ñukanchika namunchi pachamamata kaypi mikanchi mana ñukanchika pachamamonga o sea kanchaman kanchi sino parta kanchi tukuy ñukanchipa hatun raymi kakan tukuylla llaktakuna kaypi mikanchi nishpa kay samay tukuy ñukanchi kutin ali tukungapa mikangacho makanakuykuna chaykunami tukurina kan o sea tukuyllata charinchi nispalla wakimbika kulira paskanchi, yaki paskanchi, pero kay pachakuna kan chayta lluchingapa, tushushpa, si kikinuna kangichi takikuna, flautawan, rondinwan, pero mana kan makanakungapa kanacho. Entonces imapami kan kayka tukuy chay samayta lluchingapa nacho. Ishinallata kay tukuy hatun samaywan tandanakushpa ali tukungapa kan, pero mana kanjo imashanakunchi makanakungapa. O sea, ñuka llakta wallata o ñuka pa ayllukuna wallata makanakuyka chingachina kanchi puntakuna taytakuna pues claro nimi nacho wakinpika kay pachakunapika kay tinkuy nispa riksirin nacho tinkuy tiashka kan pero kunami imata llakima chayanakunchi porque ña apamunako asiakunata yaya kaspikunata hirrukunata entonces chaykunata anchuchina kanchi o sea ñukanchi ninakunchi que kayka hatun raymi kan Waki minas para kiki unata o ñukanchi rinchi sawarima o su wawa shotichima mana rinchi ka imapas armata ima apaspa sa rinchi raimi panacho o fiestama celebración chayma rinchi pero kayma pas chayita jata charina kanchi kayma pas shama kunchi tukuya tandangapa tushungapa claro que imashan energía ka fuerte ka shinji ka pero mana uma manda anchuchina kanchi que armata o kaita apaspa risa chaykunata ka ña asha lluchina kanchi nacho chaykunata mi ninga pumunapani porque kay tema ka no es que na kiki una mayacha chingape magana shama sino que kiki una yacha panchi y tu kuyallata yacha panchi nacho sinapas wakin bika kutin rimanaka wakin bika kutin ninaka y sina rimarimpi mi kutin jata hamutari nacho o tu kuy rimaskawa kutin jata entenderi
Chaykuna mikaparka yupaychan. Shinani Mikarka, Nasi Apak Peruache. Fue las palabras Apak Peruache.